Syasit penhap hadu artili ke jetma jong ke Amerika ke Iran. Lait im ki pilot dang ja Iran. Kentaj Presiden Donald Trump pan krene sya ke press conference. Lada yok kem im ke Iran ya kini ki arngut ki pilot jong ke ri Amerika. Katma kalak ban poi sya ke wipat ke bentah. Kadbat terbiang ke Amerika bat ke Israel ban bom ke Karaj Bridge ke Iran. Katma kalak ban nangjur. Kat kumi kubor laong baka Iran nen kamit sengitoding klayo ban sit penhapi arteli ki jetma jongkari Amerika hasau dan Iran. Kawai kadai ki US A-10 aircraft kapala yo sit hajan ke Strait of Hormuz. Kat baka wepat kadai ke F-15. Kabala yo ban sit penhap dek sipai RGC. Kat bagi arngut ki pilot kidang jarngai ka jing pelaj im kat badang persang dek sipai sun jong keri Amerika kadang ya syakmat. Kat ba Presiden Donald Trump la kentaj pan ajing keren halur ka baya day bat kane syak press conference. Kata halur ki pilot ki badang jarngai. Kat bagi kebor kilakam balda ke Iran kan yo ban kem im ya kini ki arngut ki pilot jong keri Amerika katma kalak ban poi syak pat ke bentah. Ka Iran kelakam bakla yo ban sit penjodno e khandai teli ki jetma jongkeri Amerika. Hakane katma Henry ka ba kamper mta ka dei namar baka jing jarngai jongki arngut ki pilot halor kane ka jing syasiat ka F-15 bat ka we ka US A-10 aircraft jongkeri Amerika. Haka bakat kum ki kubor laong bakine ki arngut ki pilot jongkeri Amerika ka yo ban rinsit no syua baka jetma kan hap bat kan kemding. Hadu ba menta ke jingma kadai balada ka Iran kan yo ban kem ya kini ki arngut ki pilot jongkari Amerika ke Iran kan dawai keri Amerika bakan sale hasya bakan sapelaj ya kini ki arngut ki pilot jong ke Amerika. Ka Iran ka kentaj mentaya barok ke jing dawa jongkari Amerika bat ka kentaj ru ban ya kendu bat official lani kita ki nong mikmat jongkari Amerika haka bagliat tu ban ya kendu hakari Pakistan. Nang ta ke Iran klasya ya ki jahat ki bakit ya ki lad jingyara baken nyai jeng ba ke Strait of Hormuz. Nang ta ki jahat jong ke France klayaj lailuj na ke Strait of Hormuz. Namar ke France kamsya ya ki sipai jong kari Amerika baken penenkam ya ki ketem sipai jongka. Nang ta ke China kla pha hadu South li ki jahat ki bakit ki kenja umpniang machna namding sya Iran. Ki jahat ke Japan kila yolat banyai lailuj lengba ke Strait of Hormuz. Kad bahadu New Delhi ki jahat kit LPG gas jongkeri India ki belayo banyai lengba ke Strait of Hormuz. Kad ba ke Amerika par ke Israel kila kruit ban bom ya ke Karaj Bridge ke jingking ha Iran. Kum taru ke ke bandang jan nang nei syakmat tongan api ki wepat ki kebor ki bandang wan. Kublai sibuk.